ki ar pesan ngot kitei bah breu ke riboy bala sha jet menta ke sngi ha ka audition bala penlong da ke riboy tourism and environmental development forum kin se yakne ya ka nam la do jong ka miss riboy tourism ban sa penlong hamadan paham sem nongpo kani ka jing penlong ka riboy tourism and environmental development forum ya kani ka jing ya khun ya ka miss riboy tourism kani kum shibanta ba ka forum kan rakhe ya ka jing dap shipos nem jong ka seng nadu ba kala shakri hariboy ka ban salong ha ka santarik jong uyayong araja arpu ar hadu laibu prangut kitei bah breu ka riboy kilawan ban shimbanta menta kasgi ha kani ka audition bat na pedeng kitei kilai pu prangut la sha jet tang arpu sangut bat kinsa ai reng pan ha ka miss riboy tourism ban salong ha ka santarik rampang araja arpu ar ha NSCA mini stadium paham sem nongpo kilaingut kinong bishar kata ka samla ida wan suk makri ka samla phila pde bat ka kong wan rip de kilalong kinong bishar ban jet ya kitei ki arfusan ngut ban shimmenta pat ha ka miss riboy tourism ha ka ni ka sngi la sakhi langru da ka jinga don lang usharman ka forum uba plila tiuso u secretary ba marvelous bre u organizing secretary ba wan pen suk makri bat kuntup kiwei kinong elam jong ka forum kani ka jing penlong ya kani ka jing ya kop thei ba breu ka longru ka jing mentoi ya gisamla omtang hakane ka rensan ya kop thei ba breu bat la ki don shisha ka sap kila ro ban poi shaki wei pat ki kerdan ne ki state level ki national level but wat shadu ka international level ro ila dep de na galeng jongi ila yo ban select ban absan ko di contender ki ban simata ka miss boy present 2022 hari ini pun kita ikut ban so baik baru banyak katarik ke bagi labu ni kong golongan dai dilarang syaka santrik naik baar naik Februari bahkan ini program kan bang santrik naik Februari hangte pemadam council kita yang mer yang buat ini baru baik baru kosong jongkan kem riboy pemilihan banyak kerjaan yang riboy tourism forum ini akaban aimen sim ini ikut sama bayi sim mentah nakapanta kung ban pati ya kasam kapong bajongi nakapanta baginyo e kanam kung kaway na inongjok jong kambis riboy tourism 2022 at kani kalong paplilenti ya ikut sanay bajongi nakapanta kaway pat kalumpung kabakira bandeng banipun kala ban state level lani kala ban akoy pat level di bakam he nakalang bajongi berpau ya kata pangidia ko iwero pa pa bawan manya sakilem hakate kasi Publish